kan. Malah kan kandi. Ujang ulin. Kalau tuh kolesterol. Kandi. Ya tuh. Halus ininya. Oh, kapasir Saninten bae tuh. Ya begitu hade. Oh, beng dewe kandi beng. Nane Yang ulin mah kolesterol. lamun hayang ti koleceran kalau jauh-jauh Pasir Saninten aralus kurang Pasir Saninten ari TKW mah Goblok aing teh ngomong gitu. solusi kayak ulah kayak emosi solusi ke Pasir Saninten ulah jauh-jauh ane daripada jauh-jauh ka capek-capek Pasir Saninten aralus Si kakangnya tadi teh ngomong gitu, Robeng. solusi geus ulah emosi solusi ya mah solusi Siap teh. ya telenges yuk tolong telenges Nah, ini parah nih.